Ia. A o makamaka ma o va ia ku le. Pe a whakalangoa mai si whai pule u po o fo le a. Le masangang kalangoa i sole. Wa esel kulanga la wo o ye. Ia si whai pule. Kalangoa i fo. I la ua ia va ai i le i si whai pule. Ua mga o mia le whai pule se fsosoang. Le ngaka i le i kufa a le anganga. Le kufa le whakua kua mana i kufa kersiano. Ia o ma mia fo ilonga i le isi ku o le kufa sankisi mana i kufa le fomai. Ia o le sao. O ka whaalonga ko arikere o ka ngaka mai kaunga e alu e si a vese ke mongi ngai kongo. Ia ka wa ai fo kele ko mengi kusi o me o urufia ngaka le ke mongi. Ia sao e ye ke mongi. Ia man ko fo i kai mo Yesu nga. Nga kukuli a Yesu ke mongi. Yo ulu i pua alai. Ia mai si vai nga vore pe fiku sulua ele nga au inga Yesu o e wha marolo ka mai mo e kuli ka ia ke mongi. Ia fiara le si vai nga ko fo i mai ni si vai nga fa mai sol manga ia o marolo mai ma fai fo ma ko kuli ke mongi. O le si ko lua nga o mai fa ngoa fa ko Yesu ise a rin mo lan mo ku fa mai e si vai sole wa ese ke mongi nga wa le fia lu ese ia fa mero le Yesu ia o ke ru pol le nga ye ke mongi ele nga o lo fa kua e lu ese e ka nga ye lau ka kalo ma lau anga pong ia le kula nga ia fa le fa kua ma le fa kersiano ka nga so songi i kankale o le kufa sa inkisi ma le kufa al fomai o le mai mere ma o si fai puli e ne mai ka ulfa e lengi o mitos ia po o le mythomania ia ka ungi fa ikali o mitomania o le mai leo o le o stangata fu leo wa ia le iloa po ua matua le mamalama i le ku ese inga o le mea ka o le mea mongi ma le mea ka o le mea pepelo wa alua ia e kusaya ia pepelo pe mongi e alua ia melanga o le mai leo e mawhaionga whawhanga i kai me soifua kangaka o lo wa aila i la makanga menga o le olanga ngaka lea skoi inga ne inga ua alu kongo upufai al malo nga alu kongo o le si vaenga fa upufai e lakula e le mawhai kusa laku e le whikau i kangaka ia laku kau ia e le kari kongo mai kangaka ia ni mele laku mai funge e le mauela se mea ai ka kufa ingo ingo le mea ai fa fanga ile mai le la kumaia o le ia fai ya ma le penga vaenga ia Luis Forisi vaenga fai ma le onga ele o mau ai fikau ia makanga ia lu ia ele o ele se la ko kalangoa me kangakala la kalangoa ma le mea mongi ma le me ka fai e mongi mo le aku mo iskanga ai la kuia ese fo ilanga ia aikia e fai inga i koso mai fa ko singa mai kanga kan me la nga o ia saulo in mele wa ku mau kanga kale sau le ai o ile il fa ya o ngol mele le ia le il fa ya o ngol mai le kongo ia le mythomania ia e kukusala kalangoa kukusala me e fai e fia ia in mele nga ke fai ia ole kai me ala e apia ile kankale ilumo o public e como fai ala e handling le fa fonga ale ku e fa fonga kankale fa rongo ku ia e como fai e koso ku le fa ko singa ku le mai como fai foi e ku la lo le
le tamali anga o le tangata le whaalongolongo aku ia ia. Ngai lo ia kusa la karangoa mai o ia mau lunga ngai lo kanka le whaalongolongo aku. Po se whakaika inga le mea lo ke kaumwhai e amwaku. Kei mina nga whaapea i o ianga so aharka mai ki ho ile skama le nga la vea. Nga la vea ka avale le maliuai. Ole alunga la ngakare ile funyei. Ile kiwi man le kio. Lue whaapea lang kala. Ia, wa umanga ngo kalangoa le kumsing. Kusa mele le ukamwhai ngakare koso. Olonga kulanga. Olonga ko inga kangakala iai o kanka maulunga. Lai fufiso o kai i kumsinga. O kangaka maulunga fo. Kusa la le ukamwhai kakare koso kune le mafau o le kanka whaalongo. Le aira kama makukua kama kele kanka ia kalangoa mai wale kalangoa sa o ile kumsinga. Kusa inga sa o ele symptom ile ole mai. Kusa handling, kung fai handling le mafau kanka whaalongo. Ia, ole isi symptom ole every single word from his mouth. E whaapea langa kala. It's only me. Only me. Ia, lea ka ke whaalongo ai mai. O ia mau oa. O ia o kele o ka avale kele kele o fale. Ia, ole si vahanga ngane. Ai sau lo longa kolu. Sintomi pikosida le ngaleanga. Ma yo olo ia le kankale ia mailea. Ia, whaperolo kakasa mi whaupuia kako. Ua ui le mai. Ua ui le mai. Le sintomi longa kolu. Ole violence. Ia le uka ku whaalonga mka ko magamanga ko. O sole. Kwa violence ale nganga ia. Nganga kumpo se whakaikai. Ia ke waalonga ku. Awa i le kankalea. Awa i le kanka. Awa i ia whai mai e eva. Umanga i loa au e. O i le kanka. O i le kengi. Ia. Kusa u kalangoa mai volele. Ile o sau o personal langa kalangoa mai e wale koe kea i o i whaanongono aku laanga ke i loa o le aku ngu lai whaanongono aku a wale koe kea i kusa o fuao umai ia magau ngaka i whaanongono aku kusa la o inga ka ke i loa ua mga o mia ele ngaka se fisosoangi o le are fo ele ise fo mai lea o le fofo ale mai lea o ka ngaka ia le mauai. Se o le lua fe maleongo. Sa o la vea il grupo psychologist i ka lia il kaimi sa ka fasau ngela ko au soka. E o le ipo lalangi. Ia nga warula e mako fai me whakasi maisi psychologist ale kungu mako whakarkalongoanga kama. O ngor kaimilea, ile soka i ka ria me sa kupoi. Sa iei ia le au. Nga o le kaim aile i whaia le aile i amaka i ka alonga. Sa kere fongi le peris kengi o le au lea i le sosa ieke alau whari. E a fongi fisisiri ai po aile lau whari ier ka alonga langa au malisi au lea ile kaimilea po aile kusa la e vili e kaumwhai vonga le e fsuia ila whari beila le meanga o mailo isi au avelo kula fongo o kusa o ia le o whaase inga maho fau isi lau whari ave kusa la kaumwhai koso aku ia le maho fau lau whari e wha malolanga au le pea umar ka milsang ia nga kupula le le kausang kongwa ala whaasa aungi le au le ame le ipola lang ia mangkole makalango ai fai lo le mele nga kupula ko le sosaie ke soka ikalia mako avea lo le menga e fai ma reason ma fua anga o le lako wo i le ipola lang kusa wa le au lenga kupo le mele ko avalu le kamanga piki le au le
Ko avalu le kama nga piki au kele la ikania. Yo i le pola lang. Nga faila mako ore ku le. Ia fail mele mafua anga e ka kauinga ko malo. Kauinga ko malo. Ko ka o ya ikania. Ile ai sen menga ele o se. Ele on ngalang mako malo ile kamil sanga soka I kongonge ikania. Ungol mako malos. Ia ngora ia fa pupulal kala. Nga malo le au. Siampingi karia ile kausangal nga o mailo nga ikama failola mako fia fai ia saulole o faia o le makalango fai melone o skama si koi inga fai mai le sa fo kuanga mo e ka kaunga o fa au pe le ave ngore au pe kasi ala fo kuanga fai koi inga fa ma vai ia le uka ko malo o ananga ko malo o le o lau faia onga ia manisi mafu angaring malo kam fai kama ka o ku ya ikalia le sen menanga nenga le kupu kongo le so sai ke sok on malo sia yo la ko au nga lenga malo ka me sanga ikalia me fai mafu anga la ko malo champing le ifa alongo la le faia onga le fa kuanga sa lua ia fa au le si fa ka usanga ile si pola la melan ku u malua ka longa faia inga ko automatica lia mane marka men sangori pola lang ia ole o ingala o ma fa pe avaku lo se fa kuanga I se fo isko ingare longa mai ia mankua o le ua koe malo man koe inga ilonga I ku malo a o le mea ngā ingo fau kua e alfa ia onga nea ngo fai aku iai ai e mea ka u o le malo lo manu malo ai e fo il mea ka u o le malo lo fia inga o le malolo o malo a la malolo me ala nga len kupu is faya o ngana ikalia sa o fai mai skoinga so le anga o fa longa ko ela fa kuanga o ke alu ele se me fu le e fa ko u lo ma fa al mele o kupu o faya inga mai o ka mi uma o ke ma fa ai ilo se le o se a ole ingala ema ko se ka fai ko se forma isko ingale a fai lengon ma ile se fo te vanga o ko fo ia kan ka ia ma ia langon ia le me le ko kongolonga loko pa ko a mo le forma me la le ka ufa awala ko ile le mele fo ngale o le hiri me ka o le malo lo manu malo ua e koe mangu malo mai le paloka masalo se amanoa lea o ke le fai aku ua o se amangoa mai le ali mai le atua ai o se amangoa mai le iku malo e ke sau ai e ke wha maa vai aku mea langa ka o le malo lo manu malo fa ma vai aku o se avangoa lea ki fa ma vai aku ile ia sa moa ia fa ma vai aku ile ile ku malo ia sa ili mai sa isi fa au ia ko fio ka ko ma ale ka ko ku malo ngo ka ule mo le lama no malos le lama ia nga ia lua lea ai fa pega ni kalo fa skoing kalo fasco inga aua a ko e o kule ile fo ngi i se isi pa loka ai ko fa inga fo ko fa inga fo ile ai e fa inga ela o ele ko e ku me le ku malo ia nga mo le mene mo le nga mo fa ya ngale o le fo ngi o kai mi e fangu me lo ma fa fa o sholo o se
Ia, me wale fa ko uru ai le mafau ia ma le ia i se alu i luma o le alu o le wola le soifua malolo inga no langa lau i ele mela o poloka i le mafau kai minga pea o ang faya inga wa ele lei ngai mang malo mai i le paloka ngai koe fa kula i mere ku malo ai o se avangoa lea ai o se avangoa na koe ku wako le ku malo e ke sau ai, e ke whaapea mai. Ia, malilia ia o kou loko, whaafikai mo le whaakuakuanga o koe au mai. Ai malilia ia kou loko. Ka ko, o lea o kua, sa ili mai a sisi e sau e kau ave kofi ka koe kumalo. Ia ko va ngai mai le iai. E umana linga i o langa, o whaapea ia ka ngaka. Ia, ma ngai ia kai misa ia, skoi ingane sa, sa le ya kai me manga yer ka ko malo sai me nga ka ole malo lo man malo e fai ka ka kala le i lo i lo kai minga ku la i mai a lo ku ngien me e ko fai inga i lo inga wole ko fili me lo ku malo ia nga fa lo ngolo la ia o sau me o ko inga kala wole ia wa leva ke ring fai pure inga ka di se me fai mako ku malo ia wa laki ale su o inga ma ko sa so angi mo sko inga le no ia ka ku ko fero ai foi se kai ia a kongo u ro ku le el fe au le sko inga le ia ma ka ma sosoangi fo iangi po le asef sosoangi ale kufa le nganga i ngai fai fe au o fa pengau ia a o si ma ko sosoangi ku ia fa ale fo mai ole on ma fau ia ka ko fero ai fa kai